Одна масса номером доллар. С красного угла Владимир Шологонов. Он нам наговорит, Из синего угла Джилустан Нагавидзе. Горный Югус. Кубагани, Мабракович, Кубагани, Киргуля, Хахайна. Андойто, Россия, он dari Sakas bergeden, Mugudur Kaila Abasat Hidegad. Kasri Kasmena, Джилустан Нагавидзе Tagasla. Sekarang Vladimir Shologonov ikut hince bir halla kami polana. Джилустан Нагавидзе. Tamam halla. Jawabnya, epidem kudu Vladimir Shologonov ikut hince sirpekki halla ka. Sekarang sebelumnya cipcikan tadi dika. Respublika Şampiyonatiga 500 metrga 2 polar. Antam bugün Джилустан Нагавидзе. Seriga 100 polar. Ana Джилустан sana göre kayta kurduk etpide bidi. Bal Джилустан Нагавидзе'ga. Первый балл заработал Джилустан Нагавидзе. И ведет со счетом 1-0. Mana Джилустан Нагавидзе'ga doğru adaha Nikolay Matananov kalen dolguya öğrenceler. Ana Nikolay Matananov kemi Karachi atatır atasla belahtiye kıyındavatta. İyi teli. Джилустан kakiri. Kok. Yaratay. Ten tağısta. Köyün bir oğlum. Vladimir Shologonov atağına şu boyda kapsanan. Dergiyen adı bola. İki ağa müydü var. İki ağa müydünden karakala tuturan. Dergiyen. İki var. 2 минута калла, 2 минута болла. 2 минуты осталось. Жарасымида, кенді көрәтшілер, Владимир Шологоновтар бар гол. Джилустан Нагавидзе. Джилустан Нагавидзе прошел ногу.